attention Bruno Fernandes Miguel Borges Bruno attention reka ture Bruno tubakazi Mbiumba yawufashe Mbiumba arahegereye Sesko nuko ribara bamwita Bruno Fernandes Miguel Borges mwita Mr. Number 1 mwita Mr. 1 mwita Mr. Everywhere mwita Mr. Everything mwita byose kuri Manchester gize David Beckham Manchester United jigira Cristiano Ronaldo Manchester United jigira Wayne Rooney Manchester United jigira abamediateri benshi si y'umupira zibuka ariko ari gaheza hari nyirimari hari nyirubutungane hari nyiribyishimo hari nyirabyose harukaresimara abafana urumeza rukaza harukira igitimara abafana bakamwenyura harutitizimara abafana bakajya mu bicu harukaresa bebe haruyikaresa abafana bagahindura igitereko bakava mu bwiza bakajya mu bundi bamwita Maradona of Novara bamwita El Magnifico mwite Demirikiman ngo n'umwana wanyweye amata n'umwana utekereza bidasanzwe yinjira mu nkweto ya Thierry na Kevin De Bruyne ntabwo bisaba ko ikipe akinira yatwaye igikombe ntabwo bimusaba kwambara imidari ntabwo bimusaba gutsinda match biramusaba gusa ubwenge umutima na roho maze Mwenyezi Mungu agatanga umugisha akabisinyaho. Yes Mubicu uwani Bruno Fernandes Miguel Borges uwani Bruno Ankobi telefona neza cyane witwa ya Sesko ya Zlatan bamwita Benjamin Sesko nyuma yo kubona akazi gakozwe na kapiteni we kapitana Bruno aravuga ati assist ya 19 sinayitesha agaciro ryamisa abadefenseri mediateri ya Brentford bose bagira amasara maze ya Seskara titiza bebe Mubicu ni ikipe ya Manchester United itoraguriye zahabu Mubicu na Manchester United itoraguriye diyama Mubicu Tsutsuma hani Tsutsuma hejuru yahinduye neza cyane ari imbere za mu magwa yarongera atereka ya pasa neza atacyo Casemiro Brazilian Samba boy Magic FM Golazo Mubicu hezuru titizabe bamwita Carlos Enrique Casemiro alias Casemiro yakira telefone nziza cyane iturutse kwa Hardinho hari Jacob Maguire alias Sofia yerekwitwa Thomas Tuchel kwakeneye guhindura ibitekerezo mumukiza bitwa baziri konsa mumukize badani bani mumukiza abadefenseri bose ngo arayobora iyi defense n'ubundi asanzwe ari ibintu bye ngo intare z'Abongereza 3 zifite urukuta ngo ntabwo ari Mirdobere ntabwo ari rumwe rw'Abashinwa n'urukuta rwubakitse rubitse Manchester Thomas Tuchel ukeneye kubambura urukuta muri Amerika Mexique na Canada hari dinyatereka amasiste ya kabiri muri Premier League saison match akinnye ni nkeya ni 19 ariko ibikorwa ni byinshi birivugira
telefone yerekeza hariya za Brazilian. Casemiro aterekamo igitego cya 9 Premier League. Urare rw'ibitego 11 assist ebyiri ze ziravuga. Match 32 ari gusezera neza abafana. Hasta la vista rikagenda kwamuruga. Agenda nk'umushampion, agenda nk'umugabo w'intarumikwa. Casemiro aryamisha kwa iminodranikara. Casemiro ahagurutsa Manchester. Casemiro atitiza Brentford. Casemiro tsutsuma mabebe. Kunda Manchester United kimwe Brentford ubusa. Magic FM. Nyego Never Manchester. Casemiro. Ibaza umwaka wa nyuma akaba utsindamo ibitego byinshi kuva wagera muri club. Ibaza umwaka wa nyuma akaba utsindamo ibitego byinshi kuva wagera muri equipe. Ibitego 8 muri shampiyona. Casemiro. Uyu ni umwaka muri kariyeri ya Madrid na Mani yatsinzemo ibitego byinshi muri shampiyona. Casemiro. Man United kimwe Brentford ubusa ni na kona ya Brentford hano. Yes, kabisa kona. Ikipe ya Brentford yari atureba uburyo bigaragaza nabo bavuga bati ntabwo turi butuze gutyo gusa. Turashaka guterekamo baragundagurana ba Sepp van den Berg na Nathan Collins Michael. Gundagurana na ba defense n'abataka Manchester baje kuryugarina. Bahita ariko kora neza cyane Casemiro. Brani Mbiuma yereza Casemiro atanga pasi nziza kwa Mad Diallo. Michel Olabode Kayode tabara neza. Hereza tashore katurebe. Kinira Wispoteri Henry. Arikananirwa kudepozi gol Thiago Nascimento Rodriguez. Yala baba mashimeshana kuri Ruksho Paul warumujijishije. Yamujijishije agira ngo agiye kukira muri kona. Si yakoze Ruksho. Ntabwo yakoze. Ntabwo yawukozeho ariko aza kuba nta muntu abona yakwita serivika akawushyiramo ariko yagize ngo Ruksho nyine umupira awushyira muri kona. Ruksho nyamara na gatatu y'Ubwongereza nakubwengo ari ibintu byo gutekerezaho nubwo ni Koreli yakaniye oyambabarira hara baba bene data bandi bo ari ibikeneye gutekerezwaho. Hari abakina ibikombe hari n'abakina amakarifikasiyo. Umuntu anakina muri ya defense atruwa wayitekereje kamusiga ngo ujyanye bare wisi hall. Hari ikipe zitagomba kujyana icyo bita hari ikipe zitagomba kujyana abakinnyi bitewe n'ibyo ujyanye wisi hall mu irushanwa niyo ukasigiye gusoreza ku mwanya wa 15. Attention reka turebere kuramo ya baba Michel Kayode Olabode. Uyu mutaliyani umunyanigeriya bashaka gucyura muri Super Eagles. Controle neza cyane Senira Mensa kora save tabara Manchester. Pase nziza nyuma yo kuryamisha kwararika kugaragura Diogo Daro. Arangije Mikel Krogidamsgada Tumakazi Kayode. Kona ya Brentford Indiaria. Kona ya Brentford tayari. Iminota 17 y'umukino ariko kona nazarumbutse. La sikiriza kona Nepo. Reka tureba agiye kwitera neza cyane kona ariya.
yahinduye neza Mikel Kroga ariko Diogo Dalo Jose Texera Kuran Yehol Lomanovic Alomluku munya Ukraine sunika pase kwa Michel Kayode Olabode muri center shaka Sepp van den Berg. Attention hindura neza cyane ariya hindura cross ari presa. Attention kuramo Tabara neza Casemiro Matthias Jensen umudanwa Danish Dynamite player Amad Diallo Ahmed byenje na Casemiro asubiza Amad Diallo Ahmed Hamad arigendera neza arambura passe neza muri center ashaka Benjamin Sesko Sesko ikoza mu bicimara ikurayo Sesko arakwambika cobo Sesko urekera Amad Diallo azana makosa Amad Diallo vipi wowe uri kumva Nepo igitego Man United itsinze Brentford ubonye ko kivuye kuri kona cyane kivuye kuri kona ibaze ko iyi season yose Brentford yinjijwe igitego kivuye muri kona inshuro 3 zonyine iyi yari ya gatatu namaye ariko nta mugayo umutoza wayo yahoze atoza set pieces Keith Andrews yahoze ari umutoza w'ikipe atoza iby'imipira y'imiterekano uburyo bidefanda uburyo bitsinda yungirije Thomas Frank ubwo rero urumva ko umutoza niba ari ibyo bintu yari afitemo experience ya hatari nta kabuza kuba iki ngiki ari cyo gitego cya gatatu winjijwe muri sezo yose kivuye kuri kona bikwereka n'ubukana United yahabwa ifite mu kirere bikwereka n'ubukana United ifite mu kirere kuko ni komerezo ya hatari barekuye kona hari Maguire akoresha uburebure bwe arongera ugarura kuri far post hariya mu nguni zipoto Casemiro niho yari yatatse ubundi ahita tereka mu mutwe umeze neza cyane Maguire imipira mu kirere ntawo hari umuntu afite umuntu uzi kwitsinda kumurusha nta mupinzani reba umutwe wabanje kurekurira kuba Mikel harashyana n'ubu gazi racyacumba sana na n'ubu